government wase-South Africa, South Africa, nidlalile ngebantu, sitsiniwe nge-ANC, sitsiniwe. ANC, enough is enough. Sizwana? And nidlala ngathi nisilandzela ama-foreigner nizobagcwalisa la bazobulala abantwana bethu babhema ama-drugs benza yonke le nto abayenzako. Nyalo nizositshela ukuthi thini abo-Brewers ma-Africa for what? And nonsense. Nisitshela i-nonsense. Africa for what? Why lezi nabazenza la bangazenza emaveni abo bolwela ngibobani ngalesikhathi lesikuliwa la eSouth Africa bebakuphi labo bantu labo ama-Nigeria leso sikhathi leso bekakuphi ningazositshela i-nonsense nine wena Mbeki letinto ukhuluma i-nonsense nawe Ramaphosa ukhuluma i-nonsense neke nikusitshela i-nonsense bonani sizokhipha ama-strike sizoshaya konke lokho makhula lokho nikulethela eSouth Africa lokho etitolo lokho qhubeka nenzeni lento leniyenzayo nini nisiniwe man abantwana bethu abangena itikolo ngenxa yenu nizositshela ukuthi ama-foreigner banamalungelo okungena eSouth Africa bangena etikolo thina bethu bantwana bayaphi bongena kutiphi itikolo ningazodlala ngathi nini man ekelodlala ngathi nini abantu be-ANC niyantshontsha niyenza yonke into lephuma endleleni yenziwa yini nizosihlukanisa nebelungu nisitshele nge-apartheid. That time bekungasina apartheid no manje khathi manje kune apartheid nina niyini costa leni creator i-apartheid why ningenza limit yalabantu ama-foreign ayisukuthi ama-foreigners wafuni ababe khona mara bangene ngama-document all right anyone akangena wona lawo ma-country ama-president alabo bantu labo why bangathatha abantu bababisele emuva nifuna sibuyele back to ku-strike kunitlisi yelitayera izocala le nkinga leyo ke abanye labantu bendabantu bathembile labo bazowagaca amatayera siyantshela nini ibhekani le ntweni niyenzayo ibhekeni ibukisise kahle and uTrump nililisa abo-Trump le nigijima nizobheka nibheke itinto tala eSouth Africa nibheka itinto tabo-Trump le why nenza lezo zinto lezo nihlula umsebenzi lokoseni uwenze la eSouth Africa nigijimela ningena tindzaba leningatati nokutati niyazi abantu labo ukuthi balwela ini kuyini lokho ningena niqhumukela phezu kwento le nisilethela timpi man why ANC marine lastak so just so very lastak ANC le lastak man akeniyeni kuba lastak man lungisani kuqala tinto tentala eSouth Africa before ningenela tinto tangaphandle nyalo nanza abantu nje bantu bayeza la ngama-helicopter batongena la yonke le nto igcwele la eSouth Africa why nisenda tilima teni mara alright why ningasibulali once nisibulale song Africans bafe baphele nilathela abantu benu ke why ningabalethi abantu nisibulale sibulaleni ke sibone ukuthi nikhona kuletha labo bantu beni abantu bafunako into ba-control wendlela abantu ba-control khona ngakona akunamsebenzi la eSouth Africa akunamsebenzi akunafokolo but ungasuka eZimbabwe watothengisa amakhabiji why ungathengisa amakhabiji eZimbabwe nisitabanisa nala bantu nine government yase-South Africa ANC ekani usitabanisa namanye amave please nabo labantu lama-foreign agcwela eSouth Africa ababe nengcondo babheke babone abantu babo babone ukuthi le tinto leti batendako la eSouth Africa tiphume endleleni it's out yabona it's out le tinto leti nitendako ayise-right le nto niyendako nini abantu hawu ake nibe nebuntu sibona labantu sibamukele kahle mara now it's over seba-overpower thini ekhantrini yethu nekelani kudlala nina Ramaphosa siyakucela babe siyakuhlonipha mara kofika la singasakuhlonipha khona hlala necabinet yakho kahle nalabo tsotsi bakho la unabo lapho hlala nabo nihlale niphasi nilungiseni ama-problem lawo nawabonako nisusa umlilo eSouth Africa manje niyawuqala umlilo ulele umlilo nawuqala umlilo ningavuleli umlilo niwubona usumlilo utotuka umlilo manje siyanicela lungisani lento leyo siyanicela ngokuhle Ramaphosa siyakuhlonipha asina problem nawe sina problem the way ngalendlela ungakhona abantu bayafa babulawa awuthatha action uthulile ustedu abantu bafile eSoshanguve awuzange wabeka linyawo lakho uzokhuluma ukuthi uaddress abantu ngendlela efanele not today ufile eMarikane abantu bafile uthulile ustedu yini ngawo Ramaphosa ucabanga nomdzala ungaka baba umkhulu babo man
kumtsala man cabanga nje kufana bonke amadvodza uyidvodza lenjani wena ungafuna. Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Angry South African man is sending a message to ANC. Uthi ANC thengisile ngathi thengisile ANC nge-South Africa. Bantwana bethu banadebase etikolweni because of my foreigners prioritize wona kuqala. Uyasho nje ukuthi i-ANC silimate kakhulu sibantu base South Africa because yabona nje ukuthi bona they are always supporting ma-foreigners, babeka ama-foreigners phambili, and this really pisses lo babe off because uyambona ukuthi like he is really fuming. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.